Dik li issa backbencher laburista Justin Caruana tista' ddaħħal f'buta ma' 30,000 euro f'dak li qed jiġi diskret bħala Golden Handshake wara illi irriżenjat minn Ministru. Sorsi qrib is-sit la fin Malta saħu li Caruana ġiet sforzata toffri r-riżenja tagħha wara li kienet ikkundannata b'rapport tal-Kummissarju għall-Istendis fil-ħajja Pubblika George Hisler wara investigazzjoni dwar kuntratt ta' 15,000 euro li ngħata mill-Ministeru li kienet responsabbli minnu lil seħeba Daniel Bogdanovic, kontratti li issa jinsab taħt investigazzjoni kriminali. Ġispjegati li Justin Caruana se tkun qed tibbenefika minn arranġament speċjali magħmul għal membri tal-Kabinett li jiġu mibdula jew imneħħija kompletament minnu. Madankollu s-Segretarju tal-Kabinett Mario Kutajjar lanċaħat u lanqas ikkonferma l-eżistenza ta' dan il-pakkett ta' 30,000 euro meta kien mistoqsi minn The Shift News. Dan ifisser li jekk verament jeżisti dan il-pakkett Caruana se tkun ibbenefikat madwar 60,000 euro wara illi aktar kmieni tul din il-leġislatura finqas minn sentejn irreżenjat darbtejn minn żewġ ministeri differenti. Justin Caruana kienet irreżenjat minn Ministru għal Għawdex wara li sar magħruf illi r-raġel tagħha u ex-deputat Kummissarju tal-Pulizija Silvio Valletta kellu ħbiberija qawwija ma' sejt il-kumpanija 17 Black u persuna legatament involuta fl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizja Jorgen Fenech. Kienet reġgħet qiegħdet fil-Kabinett f'Novembru tal-2020 wara reshuffle biex ħadet post Owen Bonnici bħala Ministru għall-Edukazzjoni minkejja in-nuqqas ta' esperjenza fis-settur. Sallum, Justin Caruana għadha membru parlamentari mal-Partit Laburista l-kemm qalet illi mhux ser tkun qed tikkontesta l-elezzjoni ġenerali illi ġejja.